jami'an. Allahumma amin. Tapi dia mengatakan begitu nama tua kawasan wa buruannya si Ustaz Saman. Saya yang kawan yang kami research sana. Ibu Allah bila sekarang mengabuan ni, yang yang mengatur mengabuan ni siapa kata si Saman, bila apa kami aparat agama. Nah, si korban nawat berbuat oleh. Oleh gitu nampak tua pembukuan tentang pemahaman tetapi suan dengan dikalui kapal beberapa semua. Agian tadi pakor pemiati tanu kumagi nawatan na pakor na pemakai tanu siapa memakinan aksogator. Orianian berikan na siya butaw. Apalagi ramai kami yang ikan na barangkali ini aku abasas sebasa umang pagandun si sinang menggunakan orang yang apabila tahu padian nadi pada pasaian apabila orang kapot tapi rasa sarang punya nasi orang menapis suaskan labor nasami katanya yang mau lama dari dia yang nasi Abdul Khair Syarif Apusu Abu Bilal area nasi Alim Mansawi Bibalau Salami yang mau lama nada kaladawi nada kadadaun daun nada amarabis sauran nada amarang ti aluman abang di kesunuma para kuabun bagi yang mana kaya mga imbikar kami sa ngayong barang-barang adal pa'y guruang nakul patah dahil ako pagkasakit na ko inuwang na kapanggutai abang lima ito dito sa dito kaya mabakasan na dapat iyo uwi nakangya agama nakatawan yun na sukat ko nito ng pagkatanong agama na nakangya ko tapatay naging tema ilay nila sa mga ulama na saboniwan surang naasarapin bitaan sabaro na tutusin yung panayiman tuwain na insyaallah na kiyasikanan din sukat ko umaratan o Ramadan sama na yung mga ulama, mga guruan, mga dato na ubi mariribat sa ilayan nun kaya nun sa kalendar na kung umaduwa na limanto na Ramadan ka April 2 nagpapagay ito din ipagampaganay ang Ramadan. Bali sama ni na Jamadil Akhir Rajab, Sya'ban, Ramadan. Udia memaribat dengan 25 tahun upat si ikut Jamadil Akhir. Nah, sama na yang menguri penawalan na pitirwakan nagyang kaiyak yang balingan ang kaiya lokstang si ikwallah. Namiyak pikiriyo akau unayan nasasarap sa bata-bata mabaryari ayas serun tanusi na agama na paniniatan tanumang buo pagarapan tanu wala sukurwa tanusi balas langon na timbang na Allah na balungin Allah so timbang yan apa mamagayan tanuron sang pokurian. Dia pikir tanuiman tuakwaan semua ulama apa penglihatan tanu mga ginawa tanu para agama. Natuto sinuman ko Allah subhanahu wa ta'ala nasibut tanunian kata iya mga ulama ini ayat-ayat para kita Allah si isa Quran ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
yang kaya katur wallah mga bae, mga dato, nakatiya mga ulama ini nasubuan na wallah. Aw pamakang guguda, na ayak-iyak pa kau kita niya nun kubas sa Arab ng kutuwag Quran na biyak ano, na sukya pa karibra mga ulama, na ayak pitero rakatan wallah, na hey, sumya maratiyaya, nakalakan niyo swallah, sa titwa kalak. Yan na niyo, kalakan niyo swallah, sa titwa kalak. Sigo ka pun bubuda sa iyong mga ulama na ayakiya pa ka belamay ranon na inukong panayapiya ko kaya pa ka bukitaon wallah na kalak ka niyo sa wallah sa titwa kalak ka at na kalak ka aparte. Kung na imana kalak aparte, nabaan dari ibarat yan na hindi sisigasay na pamili nga umabait. Ha? Ibarat to, ugay na gina niya kaliyo kapag mga darpa na buras si mama. Ha? Pakinay nga mga lolot ka, labaron supipan doon mga kubusan ni peso kapiro ka na tantong ka iimpidan, ugay na gina di kayang pagkailay na sununsual lay matao. Sama na ito mga urik na wala na Peter wala kalakan niyo swalla sa titwa ka na naipusang kurong ba amay na ditano riya kaya nakialipatan tanong natutusin niyo mana inisumpat na wala tamutun na illa wa antum muslimun na pananggila ini wating wala iba ka no mamatay adi ka no kapatan taganas ka na mga muslim ka. Toto sini mana na? Lagi itu subterung mo. Insyaallah, paggamatan pag-Islam tano, nagpunamaran tano, iron tanron din kakayasi sa matang gawin. Paisa, alay mandaman na yung nagigirun wala ko, kaya pa karaya doon ng mga ulama, sa kaya tirun wala, sa kalakam yung swala, sa titwa kalak. Andaman na yung kabubudasan ko, kasabut yang ini barata, ay pagumang tanong, wanda nga sabut tanong, narin sa isaman. Tono to, nasigari ko, kaya bubudaw ng mga pananapser, na ayak ko na patero o nakalakad January. January. Nalang mo na subukan o Allah na ipunggulala na. Na ayak kong bariyak kalak ko Allah at titwa kalak nalang mo na saparan na isapar ka sa ginawang ka. Yan na ni kaya para kampataw ng mga ulama. Huwag na bali-bali tetawa na si ikorban nun na igida at tatanodan suman-suman ay akapun bubudaw na para tero na madalat ka kawida kader. Iga piniginin. Iga alay, ino bagawida kalak na ino di bagawida kalkaya ya pitero mga ulama na panggalabakal na kalangon. Susubuan Allah ay separ kalangon. Salamun na sapara na Allah. At napakaisip, upang nasigur o tanoron, dudugang karyanan. Napi ang ganang, kau di mana taso kapagang ganang, na madakal na mulutulo sa lima, hugi na nalim na may bulag, kapay na rin, kadi na dudugang. Allah, nari, sa manuto, mangurip na Allah, nabubudin tanoy. Alim, pitero ka ayat itu kalak ka di mapagkaling at kaya ka dan sarana pembuka kasalana na di mapembabarwa kau panakapakay baratnan detak na aparat ya na manggal bakatasalan mo na subuan Allah na tabiyak ko mga ulama na di tanok mana pagkadaan sainam kulit Allah. Yan lagi di tanok keadaan sainam oleh Allah.
Nakati ang mga ulama ini kaditalon di ipakasumpah-sumpatan na isa akiyang budayran kota wa tiadaan sa inang kolin wallah nakapir ko. Si guru ang katapset, nagito yung budayran. Basta akada ang kasainang kolin wallah nakapir ko. Lagi dia ko man anak pangarapan ada sampai nalagi dia bertrip gitu na ini ini suaratan matang ya sini apa na dia undi berapa. Berapa tuh? Nari, samanan menguri penwala, Peter wakan di tanah keadaan sainang kolim wala. Alem, inu to, nakati yang mga ulama ini na tiaba ketanuk man wala, ayat mana Peter wala, la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Tunay mana nakatir wallah, ubakan wati wallah kada isay ng kuling wallah, kasulang manok kadustaan, na iparilayan. Langon, di na ba niya nandok tiyabiya ka, langon. Ang namin itundugin nun, innahu huwal ghafurur rahim, kamataan kunas kaniya na Allah, na paririla amas saling gagaw. Nakati ang mga ulama hindi Gira na kaya ayar na ya pagpakalan. Mga ulama ini apa pagpakalan sila na ira na adna guru ang nagpira ko kaya inang kuruse ng sila mga tawa. At ipo na ikepok kay sunar. Nai, samanan maurit na wala ditanong ko din sa inang kuling wala. Ino to, natiyawa kitanong wala. Kaanta na katanong mana re di kedusa. Anta katanong. Siabut antara tanu di kedusa, pala tanu dan kedusa, tapi asal. Kayak mau jadi kedusa dah semua nabi. Nah bakal ini nabi, yang mau dikatakan bahwa di mana nabi lagi. Semua nabi ini pengadusa. Bahasa tanana noman kan perfect, exilgan, dah perfect. Ayah buat perfect Nasrullah. Nah. Piteran sama na tenu di bawah kaya ida bula-bula ka tenu di ngona lagi bila kaya lipatan lang kapunan ina kelipatan itu mga di sumpatan. Memang nak ini sumpat sawadai. Tonana penggelebakan tanu sulamuan asubun wallah. Seekor karnon nabusar kiron na api ang gana na tiga kang kaya para kaya tanaron na seekor tanaron na kepakai di kanan magaga. Ibalangan na subun. Na punggol na ba kong tanong? Ino to? At nagitano ko doon subun, wala. Kore kaya, nari, mauri po na wala. Sama no to na, ayak kaya dilipano ka doon sa inama, Peter wakang ko ka pangbubudak ko ron mga bae, mga dato, ayak para teya ko ron na, ino ka pandi makasurga, kaping baba ka, tiga alimin to, nabigang ka wala sa pag-asa, panginam, nakagidi ka panggalubok. Ito na ibarat ya, alay, di kikagagaw, walang manasuruan, wala na, galubok ang tanong. Nakore, totoo sing kaapit pero ako na inawapan hindi makasura kaping babaan. Alay, minuto. Nayaman na rin Peter wala kapang dalbukatan kung mga subukan wala langon. Nasabu sa kagagatan ron. Tabi ako mga ulama. Sama na kaya tayo ka pag-asa ka. Eh, sa dulu. Tinggal dulu kami wala apa tuh. Sama na kuman lalaki ang mga ulama ini na upang mga setan umuta mana nagita na kuman pakalaya ben nagkapakaya niya ng tanong na digat manindo pa ya tala bilo lang kay kunugan na may mga maginugaw ng tapya busay marjan timing sa kung sa dulugatan ron. Dapat iwa, kotos pikir ko wala sa kung sa dulugatan ron. Nataliya sa mga ulama ini kapagaling tanong sa dalil yan amay may namiyaring tanong sa walay nabubun niya mabuha tayo ko na bayi saragakan. Tonari ini katibayan, tonai kabegrian setiap keruang kawan sasabu sa kegegatan orang.
Na sudah tama pengkalu ya kudalilia nami yang kuwakan nama pia. Na panutulang puskano, amia panutulo kumasa Rasulullah katia yang kayak mga ulama. Amia kaisa na adna sagat tawa mama, amia kaumaku nabi, na pikir uyano na ya Rasulullah. Anda mana ya atigya ni kapakap sembayang akana kesalitan. Saya nak pilih yang tak dulu. Anda mana kapalap sembayang akan atiru sa kata mama kesalitan. Apa ini sembahu Nabi? Tingina sembayang ke atomitin deke. Naudi ka pagadaga na uuntok. Naudi ka pagadaga na iigaga. Na palingan yang libra. Biar ni waris Islam mana yang malbud. Na inugpakal na ka. Tigali minuaktiron na kay auton na. Ya Rasulullah, kesakita ko. Dengan yang kapagap sembayangan pitero o nabi sembayang ka atomitin ka. Naudi ka pagadaga na uuntok ka. Naudi ka pagadaga na iiga ka. Kalaba ya pitero o nabi na pakam bertuang mo na pindig ka din na piya kami akulaps. Pati emang ulam ini, pikir-pikir no nabi. Biar itu sakit, nabi apa kan pergi lagi, no nampak betul, mau lagi tiga pagagam. Sama nih, nak demang apa? Ya para teror lagi tu dignar, ini orang di Makassar, tapi bukan dari chance na. Kumasuitan, sembayang ka atomiting deke na udi ka pagagaga na iiga ka na udi onto ka na udi ka pagagaga na iiga ka. Sama no to nami teman taman mambu ded na ukit. Siya bukit? Kaya na ngapikir na iiga ka. Kenapa pikir di nga mukagaga kau kaiga ka na terbeli nga kau baru mamaluga. Tapi sama ulama ini dari nurut kesempatan. Nare, sama nang ngawari pengalam ya bedami na dalilan tanok manau. Dia kan piano tuda kana bahkan dapat tuda sohaditia. Dogi na somana nene kana piano tuda sa pitero, piano tuda masau nabi yang ngomong sa kata mama. Quran, apitero Allah, fattaqullah hamastata'tum. Upang mangkap mana ya risay samadna kalakani Allah. Sasabu sa kegeganiron. Mainu saitan man adiyang putwa kiat keron wala sadiyang ka kegeganiron nami teman taman ading kadung kegegan lagi to pengkalugarang kau Allah. Ya so, dia orang Allah ni teman, benda itu pun teman nak. Semua ni amal awak kegegan. Mau tu buat jadi kegegan. Iga lagi yang kegegan. Paling mau dikegugur, ini tak tahu saya atau apa yang dikegugur. Naik, mau ripnol lah. Kumasuitan wae sumbat taron. Ino kapan di maka surga, tapi mbabaka, kabigang kawalla, ino pirang kawalla, sama ngapamagayang ukap pagagama. Nakabi ayat problema, nading kapan mambu perati, nading di mamamad. Makita mo magkaroon sa iba. Biar Allah masuk Ramadan, napalibot ng nabusatan. Ugay na yabi teroris lang na masakit ka, adiyang kamyagdang ka di ka kagaga, nabuka. Kenapa mana gue pikir nabina, nak di pusa, napi yang yagdang makadina ibut ka, nag-pel-pelkan sampai nakadwo saulah. Katanya ibu maka udah dia bener ka. Kenapa begitu? Tapi kalau Nabi Nabi sama bener ka, di keluarga puasa ibarat nabuka ka. Uga idna toto sini wedna ya perumahan yang kata niron, akan dia sakit ka di keluarga nabuka karena itu engkau peragawi dia buka anak kau nama kabuka atau maka ada yang akan bayadingka. Dia negara bayadingka, kenapa begini pesos? Kapusara. Oh, tapi ale matona ni pagi ni rantano. Nakagi dia memang buat merana ada kajian di menubah sabuta sebuah nakau kita ni.
Tinggal di mana ya toy. Peter mga ulama upama ka bubaka kakagidika di ipus sa namanya sakit kan ayak mana pakai serita dupa kan negara leonin na ipagi sa melagi so tawa usap Facebook agusi sa teks ale to na yung kita kapidio kona namanya kan isi na ini kok bisa video gigoyawa ino ari kailangan na puro mata mami ang ako wakan nama pena pagablangan na oh pengen sabutan yan na pe kita diikayo na video ari seksa mado siyong ta video na dito sa pesakit ta piturog na doktor o pusa na kesokan jumlah ni lagi ti video bas lainnya mikayo sa dulo italaw na miya kapya kan na miya macho kapi mati na nabaga video o video kan ada na botong ipantang Allah nare memantang menguripun Allah samanan na ini sebuah ketanu Allah ay kelektan sualla sa titu kalak na pikir wakay ino kapan di maka surga kapim baba kami ada la opir ini opir ka Allah nakakya problema na banga baden dito bani baden dito taruan lagi dumang umpa mamaro ka na bumapawapawan digale ino to Pemasuitan Luqman, memantang. Siubutan Luqman Allah. Kalau ini dia tahu kita Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ari seksamat Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Quran ini. Tunai mana ini suburutan Allah. Abi itu ya kan Peter berkatan Luqman wala lagi nakala. Ay kalak tanus wala sa tidua kalak. Ayat mana kaya ini suburutan wala ini upirian nakatanu nakapanang ni sarilak wallah. Hei, sekano ami amarati ya. Nak taubat tekano kualla satitu ka taubat. Tonak ni kasabutiron, pangnikano sarila kualla satitu ka pamangni sarila kualla. Nakikata ko nas kana bigad mamupumang ni sarila. Pakai yang bunuh gua dia dia pangam betong urun enggak ada oke tak. Jadi yung pakam berdoa memang nami betul. Pati marah pikir orang ngaswalai cemiyuna. Tubu ila Allah taubatan nasuha. Taubat kan si wallah sa titu ka tubat ano na yari ni sultan yang upama ibarat lalaki dito na yari sultan yan na palalas na nakawalla sulang mano kadusta na hey oripan wallah upama ka mamni kasarilak wallah asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum na iprilarkan wallah pelalasan rakan wallah bagi bebawarkan wallah semangat kadustaan niyo. Dito ya ano ta dalil kabir so Allah may prinan lang so mga kadusta. Nakati ya sibutan wal. Nare sama na man na pangoya wai. Pangoya tay. Kangkal ka mo ti di kedusa. Ugait na ang corona. Ali man di mana ya to. Betul tanu pemangun di tanu wallah tonare risultanian iprilar katan wallah semanga dusa tanu tona benar yale wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yang aku akan mabeto ini tedugun wallah na ukono mang ni kanu sarilak wallah sa titu ka pamang ni sarilak wallah napakasurudeng kanu wallah o kasurgaan jannat apa yang mga ulama ini kaya pimba sa wallah aray sa saman kaya pimba sa wallah kaya pagawitan eno na jannat tunay mana jannat
Peluran mga kasurgaan. Oko no mamangni kanu sarila ku Allah. Sa titu ka pamangni sarila ku Allah. Napakasurdeng kanu Allah ku mga kasurgaan yan. Jannat. Dapat ya? Ay sumbat tayo sa sumbat ya, para ko mana nang atau ini to kay ngona. Kuno pang dapat isurdan ng Allah, mga kasurgaan. Ako pumangundes ko mga kababaan yan sa mga lawasay. Ay do ya Allah. Mga lawasay. Ay lawasay guru ay sa ami aloy naggatas gulaat tanong ma'il gairi asin. Ega sobra sa mineral water khamar pa susun alawasay ay sa ami aloy sa Quran mga ku Allah ay bagay ka Allah pa mga makasurga agyan ko to api inalawin ko Allah mga lawasay garya mga gata sa lulaatan bagong pamakasi ng mineral water atingkan mo abu khamar na kanaba kailangan ka sa makasurga ka na bangaro pumahasa water pampa ati gabi ako niyo sa lahu, kasuwit ang wala ko sa iyo, ay kapatang sa kasurga. De, kaya naman na rin, tango puniput tayo, duman yung mga surga, tango, bagyan na yung mapunta ng mga surga, miya nakuha ng mabiya, nasa kasurga, nakambara kata. Yan lagi, kambara kata. Kenapa main yang ngaso prutas na tiga amak, nama di kawas itu na iyo, suku na iyo, antona. Di, kenapa mo mga kailangan? Kamata mo mga surga tanong na digunggapan ni kehidupan. Saat tutulun na sa mga pamamulang ko surga na siya kamata tampar sa umannya. Napa ibarat pa mga po ibarat sa minggu na riyo po ko ni ang kero po ami awa mapia na dumana umannya. Sanda ka torong kon romo po na kay ni puratea. Pati kami subro ko pada lima. Namata nga ko disubutan naman ni ngombat puratea. Tiga lima mana ya? Banga di barang ada sabu di sabu tiga di tetati nepo. Ami iga kasama ging nami amakau makasa Saudi Arabia, nami amakau makasa Manila, nama dagam zakri, nama dagam zakri, nama dagam dabarko. Are sek sama du. Banga nama baya ni no to di modu pura tera mi iga kasama ging nami pila lambo sama Manila. Napi itu tadi di bawah pernah pegawai lah. Tiare mana? Iya, gua mati. Nari yang dia Daman area report, si buat tanah surga, upang ala setan no, telukunya dia tanu ayah. Lagi buat pemang ni tanu sarilah wallah, na ini bugay na tanu wallah pa mabugay na pakasurga dengan tanu wallah surga. Pikiran, so kasurgaan na kambarakata. So kasurgaan na uri penualan na yapimba sa wala na penuran. Jannatin tadri tahtihan anhar mga kasurgaan tonay kaya bubudong ng mga ulama ay agarya kaya bubudiran ng seksamad ni nakunutopi basa wala mo ta mga kasurgaan kakagi ayak kaya sa ng mga pananapsya na sa kasurgaan na yakapip yung naginawa na dipigama o manamuro ng ipang katanamurayaw na magarala dipigama. Tonay ibarat yang lain. Ini bukan ibarat prutas. Biar aku ka sa mansa na sa ibarat to. Kaya kabaga. Na kaya tamang na miyak kapya pena. Jannat. Orang ini nakikabugat magpuruman na miyak kapya pena. Nakikabugat magpuruman. Di betul man ang tataknya. Kenapa lagi si amai lenga utapangan yang kan tiga tanda bilo dah pesa kilo. Nabukong ban ada apa nama dengan na tiga mitem. Detugun na narawagi nam. Ayah pernah kayak bubudong nama ulama nasi pun sangat surga. Nisa galu